Kuringana na Uthuthuria Wa Tifa tariki mirongo 2 mweri wa 6 mwaka uyu thiini wa icigo mbunge ciothe 17 cia kaunti ya Nairobi. Mutongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga no ungiiyukia gicunji kinene gia kura cia kaunti ya Nairobi githurano kingitabanio umuthi. Ari no unyiti mbaru wa gicunji kia mirongo 50 hari igana kia aikari a kaunti-ini no arumiriirwo ni mutongoria wa UDA William Ruto uri no unyiti mbaru wa gicunji kia mirongo 25 hari igana. Muhuraniri wa giturwa giki na kiama kia Roots George wa Jakoya ngirikia ri wa gatatu na gicunji kia 7 hari igana gia kura cia kaunti ya Nairobi. Guku David Mwaure wa Gano Party ngirikia ri wa kana na gicunji kia 1 hari igana gia kura cia kaunti ya Nairobi. Kihitahitaniro-ini kia ugavana wa Nairobi Senator Johnson Sakaja na thengia wa githagathago kiria gikoretwo kimugomeire kiigie uigiririku wa degree yake niwe ungiiyukia uhotani wa giturwa giki na gicunji kia 40 hari igana gia kura cia kaunti no arumiriirwo ni Polycarp Gathe wa Jubilee na gicunji kia 32 hari igana guku gicunji kia 28 hari igana kia aikari a kaunti na matare maratu itua ria no magaikiria kura. Gituro-ini kia useneta wa Nairobi Edwin Sifuna wa kiama kia ODM no uri no unyiti mbaru munene wa gicunji kia 27 hari igana. Arumiriirwo ni Bishop Margaret Wanjiru wa kiama kia UDA na gicunji gia 9 hari igana gia kura cia kaunti ino. Guku gicunji kia 64 hari igana kia aikari a kaunti na matare maratu itua ria no magathura ta seneta wa Nairobi. Gituro-ini kia mubunge mutumia Esther Passaris wa ODM no ungiiyukia uhotani na gicunji kia 32 hari igana kia unyiti mbaru wa kaunti ino. Arumiriirwo ni Millicent Omanga wa UDA na gicunji kia 19 hari igana guku gicunji kia 48 hari igana kia aikari a kaunti ino. Matare maratu itua ria no magaikiria kura ta murugamiriri wa atumia. Ngiribotera Kameme TV, Jitagwo Muhura wa Gunyama.